Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Za danas sam izabrala temu depilaciju naosnica kod kuće. Prvo ću vam reći neke važne korake u pripremi pred depilaciju naosnica, a zatim ću vam na kraju i demonstrirati kako ja to radim. Ono što je bitno jeste pre svega da očistite kožu pre same depilacije, odnosno u mom slučaju ja to radim na sledeći način. Alkohol i tufer. Dakle, stavim alkohol na tufer i pređem preko područja iznad usana. Ja trenutno imam karmin, sada ću ga skinuti i onda ćemo preći na naredni korak. Dakle, prva stvar je da dobro očistite to područje na koje ćete kasnije nanositi trakice. Zašto? Prvo, želite da taj deo kože bude potpuno čist, jer na taj način sprečavate mogućnost pojave iritacija nakon depilacije. Druga stvar, da bi depilacija bila efikasnija, trebate skinuti sve proizvode koje ste možda prethodno veče ili jutro naneli. Pod tim podrazumevam kremu za lice ili već šta koristite za negu lica. Tako da je to vrlo bitno, dakle, čišćenje kože pred samu depilaciju. Dakle, to je to, nije nikakva specijalna mudrost. Alkohol, tufer, pređete lepo to područje oko usana i otprilike ste se lepo pripremili za depilaciju. Naredna stvar, reći ću vam koje trakice koristim. Koristim ove Licija, mislim da se tako izgovaraju trakice. Pakovanje sam nažalost bacila zato što u tom trenutku nisam planirala da snimam ovaj video, ali uglavnom ovo su trakice ovog brenda za osetljivu kožu. Možete pročitati na njihovim deklaracijama za koji tačno tip kože su te određene trakice i možete tako izabrati onu koja vam se čini najpogodnijom za vaš tip kože. Moja koža jeste nešto osetljivija, tako da sam se ja opredijelila za osetljivu kožu. Ja sam, mislim, već dve ove trakice iskoristila, ostalo mi je 3, 4, 5, 6, 7 ili 3, znači otprilike ih ima 10 u pakovanju i u pakovanju dobijete dve maramice, onako nauljene maramice kojima pređete preko tog dela koji ste depilirali nakon same depilacije. Međutim, naravno, te dve maramice dovoljne su za svega dve depilacije, a u pakovanju imate 10 trakica, tako da šta onda? Prvo, zbog čega se koriste te maramice posle? One su nauljene iz prostog razloga što se uljem najbolje skida, odnosno uljem se najbolje skidaju ostaci voska sa trakica. To je vrlo bitno zato što može vam predstaviti problem ukoliko, eto, potrošite te maramice i za narednu depilaciju prosto ne znate kako biste uklonili taj višak voska, to kreće da se lepi, vrlo je neprijatno i kada radite depilaciju tela, a kamoli depilaciju naosnice. Ipak je to lice, govorimo, to se pomera i vrlo je važno da se to očisti, jer se samim tim, ako ostane vosak na taj deo lica, lepe razne gadosti, tako da mi to ne želimo svakako. I ono što vam ja predlažem jeste da pripremite opet tufer i bilo koje ulje. Odnosno, ja trenutno, kazat ću vam, koristim Johnson's Baby ulje, međutim možete neko prirodno ulje, maslinovo,
kokosovo, neko koje imate kod kuće, ne morate posebno da kupujete za ovu namenu. Ja imam Johnson's Baby ulje jer ga koristim u nezi kože tela, tako da će mi za prosto i u ovu svrhu poslužiti. Sada možemo preći na samu depilaciju, odnosno koji je to proces. Nije ništa komplikovano, samo treba pratiti ta neka osnovna pravila i to je u principu to. Približit ću vas sada da bolje vidite. Preći ćemo na samu depilaciju naosnica. Dakle, ja sam otprilike trebala sigurno pre 2-3 nedelje već da uradim depilaciju, međutim ja sam pustila da to prilično lepo izraste, tako da sada će mi svakako biti lakše da ih lepo uklonim, ali svakako da možete i šta je sljedeći korak? Sljedeći korak jeste da uzmete trakicu i vosak koji se već na njoj nalazi lepo utrete. To radite trljenjem između dlanova. Dakle, kada osjetite da se dobro ugrijao, ovako odlepite i dobijete praktično 2 trakice. Jednu odložite, ona će nam trebati kasnije, a drugom ćete se odmah poslužiti. Ja ću morati da gledam u ogledalo, tako da znam šta radim, pa da znate zbog čega ne gledam direktno u kameru. Ovako. Dakle, bitno je da vučete trakicu suprotno od rasta dlaka, tako i nanosite. Ja volim male dijelove da zahvatam za početak. Uzimam ovaj gornji deo trakice i nanosim na naosnicu. Sada neću moći da pričam zato što, bit će otežano. Dakle, prvo zategnem tu kožu i onda nanesem trakicu. I onda naglim pokretom povučete suprotno od rasta dlaka. Evo ovdje možete, mislim da vidite, dlačice. Ja sam pustila da to lepo izraste, vi svakako ne morate. To bi otprilike bilo to. Sada vidite koliko ostatka voska imate na naosnicama. Dakle, uzet ću čist tufer i ovo Johnson's Baby ulje sa aloe verom. Naneću na tufer malu količinu i prelazim preko tih delova koje sam depilirala. Onda taj višak ulja skinem i ostavim da se to malo upije. Ja ne volim taj osjećaj ulja, sad sam vrlo smešno zato što mi je taj deo crven, tačno se vidi gde sam depilirala. Uglavnom, to je cijela mudrost. Bitno je naravno
Prva stvar, lepo pripremiti i očistiti kožu, lepo zagrejati trakice, vući suprotno od rasta dlaka i dobro proći svaki deo jer ume da ostane, kao što ste možda, vidjet ću kako ću seći klip, ali verovatno ćete vidjeti da mi je ostajalo i da sam morala da se vraćam, to se dešava. Bitno je da vučete kratke i onako oštre poteze, da se ne bojite, prosto malo će boleti, ali to je prosto metod sa trakicama i čupanjem je takav. Tako da eto, to je u principu cela mudrost. Mogu da isprobam depilaciju sa kremom koja je bezbolna, da vidimo koliko je efikasna, koliko to dejstvo traje, odnosno koliko dlačicama treba da počnu da rastu. Tako da eto, ukoliko vas to interesuje, mogu se tom temom pozabaviti u nekom narednom periodu. A eto, do tada vas pozdravljam, nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Ukoliko imate neke dodatne savete ili neke vaše trikove i načine na koje vi depilirate nausnice, možete mi ostaviti u komentarima, rado ću to pročitati. Eto, i također mi napišite ukoliko vas možda interesuje da uradim i depilaciju voskom kod kuće, kako, gdje da kupite vosak, trake, kako da odradite ceo taj proces što je moguće bezbolnije i tako dalje. Ukoliko vas to interesuje, mogu i taj video da snimim. I to je to u principu. Nadam se da vam je ovo bilo korisno. Ukoliko vam se svideo ovaj video, lajkujte ga, pretplatite se na moj kanal ukoliko želite da vam stižu obaveštenja u nekom narednom videu koji izbacim, a do tada vas puno pozdravljam. Ćao!